Class 10 le Class 12 result chuaka hlawhtlinna chang te nena kan hlan don ani ming kalama piang te iron chuaka nga tawang hela hianin Lawmpuina betsi ramsang zeli daughter of lallian moya Mizoram Board of School Education MBSC bosai Higher Secondary School Living Certificate Examination sang hi somni panga hlawhtlinna changa thatakai pasawangin kan Lawmpui tak zet cheya ikal le zel na tura duhsakna kan hlana che tiania siwana Lawmpuia Young People Sergeant Record Sergeant le James Lathan moya Young People Sergeant Major tenan sign na ni somni le panga me sang ni somni panga Young People Corps ITI Central South Division in the Eastern Territory ti ain chukaya ming hi chukaron lamzela nga abak thuzia khichui nan beka bain karon cheer to lobang siram sang zeli hongai lo karo se Kristina Santuangi daughter of Eflorin Pui Christina Amalsom Zeli, daughter of Samson Tanruma. Aom lo chuan a chung te un out te lo lak sak thei kan om chuan lo lak sak. Patrick ma som tuang a son of Pendulal Hurliana. Hilal duhsakna daughter of Silal Engzama. Angela Lalremruati, daughter of Zonun Moya. Ani hostel Lawma bangin, sungkan lola sabdoni. Genius Otan Sangi, daughter of Lalom Zoli. Adam Lawmpuina, son of Samuel Arlo Kubika. Jacob Larwat Fela, son of F. Lauren Pui. I'm sorry. Eric Masom, who was son of PC Van Oliana. Victor Van Alven Morokum, son of Arkelal and Pola. Gloria Lashuitwang, daughter of Lalbek Hanga. Pathian tu tak, Y.P Naupang hlawhtlinna robuin tak kai Y.P Naupang te nang impero beten lom tu ansea. Tuna result chuaka HSLC le HSLC
hlawhtlinna kan chana va ko khanan ma he lom tu kan saya ilal pa Pathian ni kim ti the angal le ze ma tu ra tu na kan nau ne kan fa ka tu te elal pa an puala citation siama hlan ma te kan ne ta ka la pa angal le ze ma tu ra no pu kan pu ya che